Kĩharo-inĩ kĩa uwanja ndege gĩcigo-inĩ gĩa Kindũ kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ kuo atongoria kĩhĩri hamwe na mũingĩ manyitanĩire igongona-inĩ rĩa mathiko ma Mama Selina Nasike, nyina wa Governor Wycliffe Wangamati. We join you in mourning and celebrating the life of Mama Selina, a caring, supportive mother, sister, grandmother, mentor and friends to many. Na tondu ateti no nginya matete uteti wa BBI uria uri iguru bururi-ini ihinda-ini riri ukirungwo na njira nene, mutongoria wa ODM Raila Odinga akiuga thabari ya gucenjia gatiba no nginya ikinyanire. Hii maneno tunaleta ni revolutionary, hii ambayo itakwenda kutransform maisha ya Wakenya kule chini mashinani. Hii mambo ya BBI na wamama vile vile tusema wamama waende kwa bunge ili tuwe na 33%, 2/3 gender rule itakuwa implemented ndani ya hii BBI. Miario yake igikirwo hinya ni abunge aria meranĩire gutigirira ati mutaratara wa kura ya mawoni uria uri moko-ini mao ni wahituka. Senate and as the National Assembly, kwa sababu nimekuwa nikiongea na ndugu yangu, tuko tayari kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa ili Wanakenya waamue vile wanataka. Nimeichunguza hata kama mambo ya mahakama, mambo ya devolution. Hii BBI judge it by what is there in the content. Ninakaa kwa ile kamati ya House Business National Assembly, tunahakikisha kwamba wiki ijayo tunaanza mikakati, vile vile hata sisi tutapitisha hiyo BBI. Tutaweza fanya yote, lakini amani ya nchi yetu ya Kenya ni muhimu. Raila ni ahinyĩrĩirie ati utamburukia wa mahinya thirikari-inĩ cia matura nduonekire na uhuthu na ota mubango wa BBI kuria andu mareganaga naguo no riu umithio waguo ni wiyonanĩtie. Lakini ugatuzi tulileta kwa nguvu. Kwa hivyo tukasema hii ugatuzi mpaka sasa sisi tuilinde kisheria. Manake hapo tulisema ati pesa itatoka Nairobi, tukasema minimum 15%. Wengine unasema hakuna haja ya kubadilisha katiba, manake nasema minimum 15%. Hawaelewi. Kenya makĩũrio gwĩtĩkĩra kũhĩtũkia mũtaratara ũyũ wa watho gwakinya hĩndĩ ya kura ya mawoni. BBI yahĩtũka hĩndĩ ya kura ya mawoni, kaunti ya Bungoma nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩongererwo icigo iria nyingĩ mũno cia ũmbunge gĩtaro-inĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.